Fiestas. Oyente Nandi Más FM 5.1 recibe un cordial saludo de vuestro amigo y servidor Robbie Rosell. Hasta el momento llega para la fiesta de fin de año con Robbie Rosell, comienza a través de Más FM 5.1, comenzando por Dija Luna Pajaverna, por el 5 orte cuscetor de Mainta, y Turgia Sabra por el 5 orte cuscetor de anoche. La nos va a comenzar con el programa de fiesta de fin de año, agradecer cada uno de nos castan comercial que así es aquí posible. Nos quiere comenzar a agradecer Seitar Aruba NV, Duet Center, Good Luck and Key, Vrolijk Enterpriser, Right Track Car Solution, Shrek Pet Service, Mindo Tire Repair Shop, Setco Santa Cruz, My Containers, Sleep Comfort, Mattress and Foam Factory, Alucas Windows and Door, Hadrey de Faustin, Rosa Cap Salon, Lucky Bonsai situa Ayanang na Matividiri, Odiber Golden Palace, The Art of Engravings, Compra Kusukeshi Frico, R&J Car Wash, Cas de Max, Danke na cada um de vocês que se está aqui possível através de Más FM 5.1 tá claro para apresentar o programa Fiesta de Fin de Año, celebrando-nos de 31 anos de programa. Fiesta de Fin de Año, nós agradecemos cada um de vocês que se está aqui possível. Danke Aruba. Y a continuación, Fiesta de Fin de Año con Robbie Rosell. Llega Batico, llega Batico, llega. Mi te decía amor, papá, zumba. El amor es puro, no tiene dudas y no es ausente. Todo lo puede, levanta el rostro, no llores más. Es más, que en algún momento haya partido un ser querido, puedes recordar y contar a todos bellos momentos que hemos vivido. Ya no llores más, porque la tarea que te ha dado Dios es maravillosa. Te dio lindas cosas, en versos y prosas y con amor tú tienes que dar. Ya no llores más, mira que la vida lo más bonito es andar de frente, rompiendo barreras, brinda tu amor y ser buena gente, demostrando al mundo que en el amor lo doy todo y más. Ya no llores más, y sé positivo, trabaja duro, tenlo presente. el amor es puro, no tiene dudas y no es ausente. Todo lo puede, levanta el rostro y no llores más. Ya no llores más. Bueno, esa Itawata es bonita canción, Ya no llores más. Así que nos va a continuar y me inta como sonando. Un saludo para Norleta, también nos quiere mandar un saludo obviamente para nuestro amigo Guillermo, para Maritza también nos quiere mandar un saludo obviamente especialmente para Glenda y Anana Tamarén. Y sigur para Mildred Flanagan también que te acompañamos. Turma Inta, buen día Mildred. Bon Simán para Bosolantur. Papa Jed y Selimar, buen día. La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. Como Esa quita una canción nuevo, ¿cómo te pago? el tiempo que
Ya mucha Nandi. Dentro de ti, esos 9 meses. Las únicas, famosa Boimenta. Por lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti, esos 9 meses. Antes decía mami, ahora te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás. Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, esos 9 meses. Ay, dime cómo te pago con lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti, esos 9 meses. Escutin su mamá leo y esto ya no tiene. Escutin su mamá na casi no te aprecié. Mi que avisa busime, vencer un corazón. Paso de amor de mamá, de amor más puro putina mundo. Conmigo pagado, paso vos merecer. De tiempo tuvo a carga mi demo entraña. Mis amigos mi pagado, paso vos merecer. De tiempo tuvo a carga mi demo entraña. Tu Dios bendicionado por hermana fabulosa. Ik kwam hem tegen een cafeetje. Het was meteen achter zijn ontbijtje. Hij glimlachte aan zijn biertje. Ik zat te blozen, werd zo rood als een bietje. Muziek was er genoeg om op te dansen. De tafels en stoelen aan de kanten. Het feestje ging toen pas echt beginnen. En wij begonnen meteen met onze papa. Ik kwam hem tegen een cafeetje. Het was meteen achter zijn ontbijtjes. Hij glimlachte aan zijn biertje. Ik zat te blozen, werd zo rood als een bietje. Muziek was er genoeg om op te dansen. De tafels en stoelen aan de kanten. Het feestje ging toen pas echt beginnen. En wij begonnen meteen met onze papa. En we dansten een hele nacht door. En het werd een
dansen. Een hele nacht door. En het werd dat laat was het maar. Dansen een hele nacht door. En het werd dat nacht was het maar. Amor, fraternidad, sinceridad, paz para Aruba y para el mundo completo. Amor de tu hogar, bombasco y un feliz año nuevo.
Awe mita biba, sinta preocupa com o mundo, passou riba mundo, nada tá pra sempre. Awe mita vacila, sinta preocupa com o mundo, passou riba mundo, nada tá pra sempre. Ai ma biba bom, passa bom, Jesus ma goza, pero de mi vida ma passa malu também. Ai ma rio rabosa, mi também sofri, pero ame riba, asa de consolar-me. Awe mita biba, é vida recto com mi tim, sem pressão nem ancha, vai pra mi família, ma biba bom. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. É uma biba boa, ai uma passa boa. É uma biba boa, ai uma passa boa. Desfrutar de vida, vai pra minha família. Traga uma Laura, se passa vai bolsa. É uma biba boa, ai uma passa boa. É uma biba boa, ai uma passa boa. Traga trasteria, sende com alegria. Sinta de mistura, desse roupa e alegria. É uma biba boa, ai uma passa boa. É uma biba boa, ai uma passa boa. Awe mi te biba, sinta preocupar com o mundo, passou riba mundo, nada tá pra sempre. Awe mi tá vacilar, sinta preocupar com o mundo, passou riba mundo, nada tá pra sempre. Ai ma biba bom, passa bom, Jesus ma goza, pero de mi vida ma passa malu também. Ai ma rio rabosa, mi também sofri, pero ame riba, asa de consolar-me. Awe mi tá biba, é vida recta com mi tim, sem pressão nem ancha, vai pra mi família, ma biba bom. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Ai ma biba boa, é ma passa boa, é ma biba boa, ai ma passa boa. Desfrutar de vida, vai pra minha família, traga uma Laura, se passa vai bolsa. É ma biba boa, ai ma passa boa, é ma biba boa, ai ma passa boa. Traga transferia, segue com alegria, sinta de mi tudo, desse roupa e alegria. É ma biba boa, ai ma passa boa, é ma biba boa, ai ma passa boa. É ma biba boa, ai ma passa boa. É ma biba boa, ai ma passa boa. Awe mi te biba, sinta preocupar com o mundo, passou riba mundo, nada tá pra sempre. Awe mi tá vacilar, sinta preocupar com o mundo, passou riba mundo, nada tá pra sempre. Ai ma biba bom, passa bom, Jesus ma goza, pero de mi vida ma passa malu também. Ai ma rio rabosa, mi também sofri, pero ame riba, asa de consolar-me. Awe mi tá biba, é vida recta com mi tim, sem pressão nem ancha, vai pra minha família, ma biba boa. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Ma biba boa, ai ma passa boa. É ma biba boa, ai ma passa boa. Desfrutar de vida, vai pra minha família, traga uma Laura, se passa vai bolsa. É ma biba boa, ai ma passa boa. É ma biba boa, ai ma passa boa. Traga transferia, sende com alegria, sinta de mistura, desse roupa e alegria. É ma salica, ai ma vacila, é ma salica, ai ma parrandia. Desfrutar de vida, bolsa que é família, traga uma Laura, se passa vai bolsa. É ma biba boa, ai ma passa boa. 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 Olha, Ed, outro nível. Doce Sinagirana está continuando mainta Aruba, bom dia. Awe nossa dia luna, dia 21 de luna de outubro. Sinaginan também que hora exacto de 5 horas mais de 7 minutos. Nós vai continuar com mais de 12 música. Para 5 e meia nós temos a nossa secção de oração comigo. Mas claro, nós queremos mandar um saludo para Brian também. No? Brian, bom dia, moro, feliz amanhecer e bom começo de semana. Para Maricha e Franz também na casa, bom dia. Todavía 5 años tocando pa' Aruba, surta un y junto.
esa que te mucha Nandi, las únicas, ¿sabes? Me inta para Bolsonaro. A menos que hermano, un saludo especialmente para Carla Rafinice Gómez, ¿no? Ahí andan a Holanda, Carla, buen día. Un duche me inta para, ¿no? Un saludo para Mamá Chenta también, deseando un pronto recuperación, ¿no? Saludos para Bolsonaro y Fonan, buen día. Hay mucha Nandi Arubers también que te acompañamos, felizmente. A ver, nos está baitando sección de oración un poco más trimpa. Mirando que culpa no está shen, pero no está aquí Nancy. Entonces nos está haciendo oración 5:30 de madrugada. Pasina, para 6 horas, nos lo está trayendo puro música te cuchetor de mainta. Disculpa para este, ¿no? Bueno, así que no nos más. Você buscando pieza namba para auto, a volta na Right Track Car Solution, vamos estar. E aqui namba tá aí pieza namba todo tipo de auto, maneira entre outro auto Accent, Elantra, Tucson, Sportage, Yaris e muito mais. Assim tá, passa visitar-nos e também nós tem entre outro window switch namba para porta de auto. Nós tem também novo que acaba de chegar e door handles Pabo Auto. Nós estamos arriba, boa visita na Right Track Car Solution. Right Track Car Solution, estamos arriba, boa visita, situada na Cerro Blanco e não mes pegaco e paper clips retonda. Não olvidar. Temporada de fin de año está llegando y a que hacer bocas bonita, botingo va a visitar Hendrix. Hendrix tem tour, lo cual está ofertan para bocas de tour tamaño, de tour color. Bota allá na Hemchi, bota allá na Blakey. Así na Hendrix, tawara ribabo, pa tour lo cual está e pintura nandicas. Así bocas bonita para temporada de fin de año, con pintura nandi Hendrix. También te ofrece, entre otros, diferentes casebonan. Nantin también, tour lo cual está e cas nan también importa. Tours aquí nan botaya na Hendrix, pese menos está invitado para visitar Hendrix, situado en LG Smith Boulevard, con su teléfono 280-1020. Voy camino de Belén. Está preparando para temporada de fin de año aquí? Well, Elsa's Flower Shop está decorando casa, bom negócio e também bom Christmas dinner. Elsa's Flower Shop tem tour lo cual te decoracionan última moda para 2023. Llama Elsa's Flower Shop arriba 585-8128. Elsa's Flower Shop está haciendo fiesta y bocas bonita y elegante. Viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una 90, 60, 90, pegaita fue fabuloso, manereche. Sony Wave Enterprises, para todo lo cual está bo aparato na electrónico, maneira, bo wash machine, bo amplifier, bo Fishidel, bo stove, nossa derecha não pabo e também não olvidar, nossa derecha essa aqui não tem tempo recorde. Sony Wave Enterprises Electronic Repair, está situado na mesma LG Smith Boulevard, de Unit 2. E assim aqui não, nosso número de telefone está 587-9007. Ou pode chamar-nos arriba 566-8459. Sony Wave Enterprise Electronic and Repair, tapa derecha, tour lo cual não cubotim de eletrônico. todo tempo bom e tempo malo. Paz e oração passou e tá no salvação. Nós teremos outra temporada de fim de ano.
Sleep Comfort Mattress and Foam Factory Tafura Bocorchón Pabo. Bocorchón Team Estel de un Furanovo. Llámanos arriba 582-2709. Sleep Comfort Mattress and Foam Factory ta busca Bocorchón Mainta y ta entregado el colchón atadi para Drumi Dushi Dushi. Drumi Dushi, Drumi Bon, Drumi de Bocorchona de Sleep Comfort Mattress and Foam Factory. También nos tintelanan papura set de salanan, set de comedor y voto. Sleep Comfort está situada en Cerro Blanco. Llámanos y nos te donamos el servicio profesional. Nos está rentando otra temporada de fin de año. Nani Pan situada en Morgenster, Tawara de Babobishita, con un teléfono 583-9966. Bota buscando bobolo preto para temporada de fin de año, bobolo de manteca, bolo de cachipete, bolo de prime y bolo de fruta. Tour lo cual encerá bolo da Nani Pan Bomisterta. También antes especializada de pan fresco, de arroz, pan brain y pan de leche y pan de machine. No olvida, Nani Pan, situada en Morgenster, Tawara arriba Bobishita. Llámanos arriba 583-9966. Nani Pan, el pan sabroso de Aruba. Estaré en Iturena, en la Pimpa 13 Paz. Es aquí de temporada y paz. Nocturno Rifique. Éxito llega Super Duet Center Shaba. Sí, si você está buscando uma variedade grande de produtos a preço barata, você está aqui cerca nossa Super Duet Center Shaba. Também nós está amplo nos departamentos de supermarket com buffet, pastry e salad bar. Aham, e nós temos página trend também for de Colômbia de marca na maneira Bronzini, Architect e People. E para a bebida mais fácil, nós está abrindo com 9 horas da noite. Follow-nos arriba nos Facebook, Instagram e TikTok page. Do It Center. Boa família, para sempre. Lucas Windows and Doors está especializada em tratamento de ventana e porta de alumínio, headwork e também porta de cura para bocas. Nós está situada na Mahuma 35, local 4. Chama-nos na 585-5510 off 593-0631 e nós lo passa visitado para nos promete pabo. Off passa livremente cerca nós na A Lucas Windows and Doors. Servicio de llave para casa, para auto, para negocio o cualquier establecimiento aquí en Aruba. Llámanos Good Luck and Key Services, situada en Shiribana 9A en la Mesa Paradera, con su teléfono 585-6709 para servicio de tratamiento de boyabi. Good Luck and Key Services te donamos el servicio único y también nanta vintena bocas o na buen negocio para donamos el servicio. Good Luck and Key Services, Tawara arriba Boyamada. Driver, mudança comercial, residencial ou interno. Mudança interna da por exemplo, uma oficina com tamanho de piso bom para piso arriba. Serviço de transporte, por exemplo, stool, mesa para fiesta agora durante a temporada de Páscoa. Se você está construindo algo e nesse pick-up material de construção, se você compra móveis novos nesse serviço aqui, nós temos a temporada Cultura e de praticar. Por combinar, busca bobagem de sushi para tirar o móveis da Bielafo. E lá na My Truck Rental Service, busca móveis na novo e viaja. My Septic Service, no la de emergência.
Servicio séptico comercial o residencial. Por poner extra atención durante el día de lluvia con roupa viata causa que possa llena. Extra ligero. My Container Dumpster Services. Para o bag de sushi 4, 6, 2 e 20 yard. Para sushi rondo no cas, sushi verde ou sushi de construção. Por enfatizar, a temporada de fim de ano está de porta. E da hora para começar a circular e rondo de cas limpo, preparando para a ducha temporada. Llama-nos 699-3002-736-1600 e corda like nos Facebook page. Pensando na onda mo porhay ang bonita outfit? Aha, na boutique Kayla, bumestir bay. Ina mo tahay ang tour na qual bumestir. Nantipaya batura edad, e size small, T24. Paturo cachorro, esportivo, gasta, casual, paturo gusto e style. T-shirts largo, cortico, blusa, saia, short, jumper, garçom, com elástico, off-cubano, panos bem de grave na gift certificate, para busca por acessório, off-task, chal e roupa e mais. Boutique Keila está situada na Paradeira 84. Llama-la na 562-6164, 593-6189. Nanda Habricha Luma, Pacha Biata. E dia de Maíta, tempo 6 solitário. E de Sagra, Nuevo, tempo 6 solitário. Parque lot amplo. Passa de viaja, boutique Keila, tá guardado. Tire na novo llega na Mindo Tire Repair Shop. Também tire na segunda mando. Tire na Pabo Bromer. Tire na de tour tamanho botahaya na Mindo Tire Repair Shop. Também nós tem bateria na Pabo Auto. Assim tá, chega-se canos na Mindo Tire Repair Shop, situada na Maquarima 61A, escuso telefone 585-1568. Mindo Tire Repair Shop, donavo e serviço de endereçamento de tire, pone botaira segunda mando ou botaira novo Baudivo Auto, tá na primeiro lugar. Mindo Tire Repair Shop, Tawara Riba Bobishita. Situada na Balache 65, está oferecendo todo tipo de comida para bestia, maneira roi, comida de cachorro, maíz, comida de pescar e muito mais. Também nos tapela tur cachorro e nos tabaianã, nos cinconeu, hamster, porco, cabrito e todo tipo de parja. Llega, nos guardamos na Shrek Pet Service. Buji, Bangune. O Aruba tá no sushi isleta. Buji, Bangune. O Aruba tá no sushi isleta. Consegui cuidar nos cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do Chilera, man uning e van ayudar. Sigue que tradición, siguiente generación. Futuro, se están conservando. Isla con tecnología, se van innovando. Nos día, tenemos de fin de año, nos toca gozar. Tempura. Está sabroso, está dulce y está algo único y diferente. Queso frico, el queso más dulce de Holanda aquí en Aruba. Pa cortesia de compra Aruba NV. Busca o queijo frico dentro do supermercado na Ronde Aruba e saboreele.
Queijo Frico es queijo número 1 actualmente en Aruba. Queijo Frico tiene 16 diferentes sabores. Saboreamos queijo Frico para la temporada de fin de año. No lo olvida, Queijo Frico de compra Aruba NV. Bota buscando bonito regalo para poner bouw de kerstboom? Awel, nós de Oudiberg Golden Palace tiene pabo. Nós tem diferentes horlogi e joias de ouro, plata e stainless steel. Também nós tem oferta maneira, receber 30% de desconto riba tour compras cash e 25% de desconto riba boleia way plan. Nós temos um serviço de direita tour joias de ouro e plata. Nós estamos situados na Cumaná 71, net banda e redondo novo na Cumaná. Nós estamos abrindo de 10 horas da manhã para 6 horas da tarde, non-stop. Chama-nos na 5 23 27 31. Oudiberg Golden Palace. Sakite paranda rubiano, nos avvini junto pa' nos salude. Sakite paranda rubiano, nos avvini junto pa' nos cantape. Bueno, Aruba, sino que andamos nos tabay continuar, sino que andamos nos tabay ta presentabo no sección de oración con los amigos Miro, ¿no? Miro lo va a traer bendición para cada uno de vosotros a través de el programa aquí, ¿no? Seguro que sí. Bueno, no está va a tomar 30 de contacto, sorry para estar un día más. Glenda Diaz, está sexy, está bonita. Glenda Danke. Bueno, así que también nos está preparando para nuestra oración. Para así nos traer bendición para vosotros. Aruba, sino que andamos nos sabay na linha de comunicação obviamente que hora exacta de 5 horas 39 minutos, nosso amigo e nosso román del Senhor Miro. Miro, bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bom simão. Espero que o irmão está um tique mais melhor e culpa um tique mais melhor. Sí, a ver, no está un poco más mío, no 100%, pero no está ahí, sí, el cripta dal hopi duro, la dal mi bauja biana, que no por así nada, pero no está a ver pa purba o con etabay. Sí, aquí van a también rumang, cripta hopi mis espacios, hasta un tiempo de un tique a ser mojado, ya momento ya está claro. Así no es, bueno, no está claro para nos comenzar con nuestra oración, pa, adelante, Miro. Romana Tur, bom dia, bom simão, turcos bom, bendição para vocês e para a família. Nossa reza para todos os que nos pedem orações do dia, para Marichi e Franz van Vught, para Catherine, Suzy, Leo, para Ola, van England,
pa Norleta Herman, pa Mildred Caniging, pa Sandra Quantz, pa Javier Gomez Milang, pa Glenda Leong, pa Maritza Jacobs, pa Selma Iufo, pa Grecia I Daniel Trump, pa Natalie Isuyu, pa akin na Utrecht pa tratamento, pa Turcos Bebong, pa Juliana Hill, pa Teresita Today, Teresita Faro, pa Titi Trump, Juanita Faro, pa Ingrid Cruz, pa Etzeling Anthony, pa Pastor Simons na Saba, Pastor Andre Jose na Pastor Parokya Cristo Rey na Brazil, Pastor Ivan na Boneiro, pa Pamilya ng Bukhaw na Paradera, Ludi, James, Donnie, Linche I Edward, pa Rita Herman, pa Pamilya Herman, pa Selma Ras, pa Nosumang Machinita Maduro, pa Mama Chentas, pero kung Mama Chentas tayo yung Hopi Bong, Sí, Ipapa era Pedro, Salipe Hospital. ay danki Diyos, pa Yeya, pa John I Mariela na Holanda, pa Pamilya na Redestad, Hill, Trump, Faro, Bukhout, Herman, Blancheville, Monarch, Bomba, Silvania, Dubaro, Beslip, pa Mayra Angela, pa Mirla Bukhout, pa Mama Maria Bukhout, pa Raul Weber, pa Familia Grande di Rulis, Kiosk na Rotonda di Mahuma, Familia ng Bukhout, Weber I Herman, pa Sita I Tom Torpenberg, pa Kala Raffini na Groningen, pa Familia Nadal na Hello Bloedhuis, pa Familia Queen na Arnhem, nos Teresa Panos pa Isbisinya Venezuela, pa Turcos by Bungkunang, pa Tunos Oyente na Aruba, Bonero, Kosovo, isa na Arriba, Holanda, Venezuela, España, America, pa Tura Trabajadora di Sitco Santa Cruz, especialmente nos amigo Lino Angela, y Trabajadora di Orchid Casino na Rio Antillas, nos Teresa pa Salud di siguiente persona na pa Ruth Wilda Hill, pa Epitrom, pa Asling Cruz, pa Michelle Herman kuta aki na Holanda, pa Turcos by Bungko nito tratamento, pa Glenda Tron kuta também ta aki na Holanda, pa Mama Chento ku nos está contento pela Salipe Hospital, pa Rafael Maduro kuta de Hospital, pa Maria Redestad, pa René Redestad, pa Pascualita Monarch Redestad, pa Grupo de Oração na Aruba, Bonero, Kosovo e Holanda, Grupo Esperança de Deus, Discípula de Hartockenbos, Alfa e Omega, pa Guarda de Polícia na Shaba, Playa, San Nicolás, Santa Cruz, Mobile Inay na Norte e Guarda nos Costa, pa Night Auditor ng di Boutique Hotel na Palm Beach, Trabajadora de Selimar, Casa de Nos Grande ng Casa de Machi, Casa de Michepa, Huizo Maristela, Casa de Cuido San Nicolás, e Ture Casa Nos Grande ng Ipa Hospice na Rakabay. Em nome de Tata, de Deus, Espírito Santo. Amém. Mama Maria, Deus escolheu para mama de Jesus, colocando arriba sua cruz, coiu a confiança na boa cuido maternal, com confiança, coiu nossa tumba dos refúgios cercabou, proteja-nos, ora peliga não ameaçar-nos, conselha-nos, ora nos misa uma decisão difícil, livra-nos de ódio de nos inimigos, não. Apoia-nos de nosso trabalho de todo dia, cuida-nos, ora enfermidades para debilitar nossa saúde, anima-nos, ora nos sentir-nos desapontar, tranquilizar-nos, ora nos ansiar, consolar-nos, ora nos dia não tayin de verdade, sostener-nos, ora slana de vida takay arriba-nos, inspirar-nos, ajuda esta de necessidade. Senha-nos, clama justiça e paz. Abre nos coração para perdonar esta conotada nos maneira deve ser. Mama Maria, reza para nós agora e na hora de nos morto. Amém. Tata, nos quer ayamamo danki pa dia novo, pa esse mang novo aqui. Danki ko buak ko nos e anoche e weekend ko apasa e awe nos por alanta conocer querina. Nos por la hara rosea e mira e salida de solo. Sige cuida-nos esse mang novo aqui e enter e dia. Nos te pedimos para cuidar-nos jovenang di kostang kuno tabong e giyanang din bong kaminda. Alehanang di mal bisyo e di hinenang ko ti mal intensyon. Cuidanang din ng estudio, tunanang sabidoria, panampor bay dilanti isinyambong itur ko ta din exterior, hopi exito ko bo sa estudio, ikor ko bo sa futuro di mayang. Sige doon na tur ko ta para dilanti class, hopi pasensi, panang sige doon na ebong edukasyon manera siyempre natahasi, ikuhupi amor,
Cuida nos lumang ng mayor ng demás pamilya ng conocida, especialmente nos grandes ng ahasi hopi pa nos, sinya nos bong manera, estima, bo próximo, e sinya ayuda otro, unda kupur, unda kunanta, sinya na ng kas o kasi nos grandes ng ipatur ko tatraco nos grandes ng abuso sigo, boso bong trabaho di turdia, islam po ainda tá trabajando bom último hora na aking orato bom hora pakas cuida nos doctor ng replace ng assistant ng turco tá trabajando cuida ng Horacio Odiber Hospital in Samuel Helecrois Wilhelmina Cancer Funds e es ng trabaho particular panansiye ko ng bom trabaho cuida nos Papa Francisco, nos obispo de Willemstad, obispo Seco, e tu nos pastor ng laico, ng religioso, ng nos reza pa nos prahaya, mas pastor ng religioso, ng kutayuda de Mocas, tu nos cor ng solisa, ng panampostige animal, nos misa, ng nos reza pa Joven Steve Herman, kuta na Trinidad and Tobago, pa su estudio pastoral, ku pronto Aruba, po yung otro pastor arubiano, nos reza pa turco ta arriba caminda pa trabaho pa pouco safe arriba caminda e ora llega trabaho bom e feliz dia na trabaho estão continuando ainda feliz último hora na de trabaho bendição para toda chofer de autobus em San Nicolás Oranjestad vice-versa e corre tranquilo safe com bolsa passageiro não para toda chofer de autobus também feliz dia nossa resta para ir na paz uma cotingueira para esta na cabeça por compreender e bingo bom notícia para toda gente para a família não pode separar de outro por encontrar outro para não ter de comer e beber da arriba na cabeça nossa resta para toda governante não para trabalhar na bem-estar do país especialmente a gabinete veio recursos para trabalhar na bem-estar nos duche Aruba nossa resta para Aruba para a dia na de campanha aqui e eleição turcos vai bom e para turhene respeitar outro e para a dia não vai tranquilo nós temos a temporada mais doce este dia na de festa e a outra eleição para turhene vai tranquilo cuida todos os polícias que tem dia e tur hora tá claro para dar assistência e ajuda ora algo passa para seguir com um bom trabalho de todo dia, respeito para não trabalho. Bendição para toda casa nos grandes, e tudo que está trabalhando nos grandes, houve bendição para bolsa, sigo bolsa bom trabalho de todo dia. Bendição para toda casa, para tudo que está celebrando cumpleaños, aniversário, algo especial, mas para bem e passa feliz dia com bolsa ser querida. Esta conta triste para motivo de perda na cerqueria. Houve força que posso cerqueria. Há bonito lugar em casa, Senhor. Bendição para o diretor Norman Hill, Station Manager Lionel Diggs, de emissora Mas FM. Tanque conosco uma Robbie por a sua hora para o programa. Tanto está em festa de fim de ano. Tanque natura comerciante e novo e esse Copa Aia acaba de comparar com o programa. Bendição para vosso negócio, vosso casa e vossa família. Senhor, dobrar vossa entrada. Danke para a confiança. Seguidor nosso Marobi, e ânimo e força e saúde para a turma ainda para vir seu programa. Cuide arriba caminho para estudo e acurado bom hora para seu trabalho. Manda bendição para Aruba, Boneiro, Kosovo, Isana, Arriba, Venezuela, Espanha e Merca, Holanda e mundo inteiro. Manda bendição para todos os fiéis oyentes em conta de sintonia, por parte do mundo. Bendição para não casa e não família. Tata nossa reza para todos os enfermos, não onda kunanta. E turco abaixo exterior para a saúde e danke aqui saúde e aqui na Holanda, Colômbia. Beato Serigolio, pone bom mansando, arimanang, e para balinang cama, e dona e doctor ng turobi força, para que possa vai bom, para tur enfermo ng vida e saúde. Tata, danke kung may poraskigi orasyon, hasi orasyon. Sige giyami, pa may posige hasi, itami no sumarobi, astina, turhende por haya, loke na tapidi, nos reza pa ng
ser querido, escucha todos los pedimentos, y la ganan tú se llega a ser cabo. Danke, Señor, y nos daré esa manera bomes, así nos trata con la cielo, buen nombre sea santificado, la cabo reino, venida nos, por voluntad sea así en la tierra como en el cielo, donanos a nos pan de cada día, y perdonarnos nos debe, mis cosas nos está perdonando, devedorna, y no la háganos caer en tentación, mas líbranos de malo, amén. E ta comida, Maria, llena de graça, Senhor, ta cubo, bota bendicionada em tua morrina, fruta de boa barriga, Jesus está bendicionado. Santa Maria, Mãe de Deus, pedi para nós, pecador, agora e na hora de nós morto. Amém. E ta comida, Maria, llena de graça, Senhor, ta cubo, bota bendicionada em tua morrina, fruta de boa barriga, Jesus está bendicionado. Santa Maria, Mãe de Deus, pedi para nós, pecador, agora e na hora de nós morto. Amém. Glória na Tata, na Hijo e na Espírito Santo, maneira da cruzamento agora e sempre, dentro do siglo de siglo, na Amém. Oh, meu bom Jesus, perdonar-nos picana, para nos candela de inferno, riba tu alma na cielo, principalmente esnang pati mas mistério, boa misericórdia, pergen de alto vista, pedi para nós, que toma nos refúgio e cerca bo, sagrado coração de Jesus, raça nos coração, para um bom coração, Virgem de Fátima, obtener paz para o mundo, saúde para enfermo e perdão para pecador, não? Beato Sergio Fernandes, abo santo de todo enfermo, não? Una boa santa de todo enfermo, não? Especialmente Ruth Milda Hill, Epi Prom, Oslin Cruz, Michelle Herman, Glenda Trom, Mama Chinta, Rafael Maduro, Maria Redestad, René Redestad, Pascualita Redestad, e dona nam vida e saúde. Amém. No nome de Tata, de Deus, Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Miro, mas danke, passam feliz, mainta, turcos bom pabo, ouve bendição. Danke, não? Tema yan, ayo. Tema yan com Deus o poder. Essa aí está a nosso irmão Miro, ave mainta, com a 13 seção de oração para Bolsonaro. También nos quiero mandar un saludo obviamente especialmente para Miro de parte de Franci, Maricha y Ana Castro. Bom dia, Moro Moro. Un feliz mainta de parte de mí también para Maricha y Franci. Nos queremos mandar un saludo para Ricky, bom dia, Felicia Bruna, Ruben Weaver también, bom dia, Maritza Moro, Gianni Besselin también, bom dia e família, Grecia Trump, feliz mainta, Turcos bom para Bolsonaro. A vos si nos está bailando Bolsonaro con música y más música, mirando que estén Mr. Bimayan por bombo, ¿no? Así no menciona. Esa aquí está por programa de fiesta de fin de año. My God, you're the one that I will trust. Show me your glory, show me your glory. You're Elohim, you're Adonai, you are El Shaddai, my deliverer. My God, you're the one that I will trust. Show me your glory, show me your glory. You're Elohim, you're Adonai.
Lole, lole, lolaila, acompáñame de mi canto. Mi parranda arubiano. Mi tabaite amanecer. Eso. Pa llenar beaucoup placer. Eso. Después de alegría. Awemita ribuntrep, ribuntrep mi paranda, ribuntrep mi paranda. Awemita ribuntrep, da kubi bus parker, mi da forma un pachanga. Awemita ribuntrep, ribuntrep mi paranda. Awemita ribuntrep, da kubi bus parker, mi da forma un pachanga. Ataque mi bus de alegría. Mi da bicicaba huepa alegra bodía. Ataque mi bus de alegría. Mi da bicicaba huepa. Túrele, túrele, túrele. Acompáñame de mi canto. Ay, mi parranda arubiano. Mi tabaite amanecer. Tapa llena beaucoup placer. Gozamento, sí, lloramento, no hay, no. Un parranda pa' divertividad, da un diverso. Gozamento, sí, lloramento, no hay, no. Un parranda pa' divertividad, da un diverso. Y en día alegría nos está celebrando nacimiento de Jesús. Y en positivismo y en di optimismo nos está festeja llegada del Señor. Nos está convidado unir a los cantos en armonía, manera un gran familia, wey. Y en di energía y en di alegría, teniendo di Jesús. Y en positivismo y en di optimismo, llegada di Señor. Nos está convidado unir a los cantos en armonía, manera un gran familia, wey. Si es fin de año, aquí vos Pasco, no te hundivas, mijo. No preocupa, costa frega, un dabo, baita, quejamentoso. Otro año, ni otro Pasco, vida lo trecha pavo. Y en di energía, y en di alegría, nos está celebrando nacimiento de Jesús. Y en positivismo, y en di optimismo, nos está convidado unir a los cantos en armonía, manera un gran familia, wey. Si bocas no te adornan y tengo sala, no tengo un kersbo. Y vos salario a vaina paga, agua, corriente y teléfono. Mañana un otro día, sorpresa por gana quibra. Y en di energía, y en di alegría, nos está celebrando nacimiento de Jesús. Y en positivismo, y en di optimismo, nos está convidado unir a los cantos en armonía, manera un gran familia, wey.
Bos Frigidaire, Bostov, nossa derecha não pabo. E também não olvidar, nossa derecha é aqui de tempo recorde. Sony Wave Enterpriser Electronic Repair. Está situado na mesma LG Smith Boulevard, de Unit 2. E assim aqui nosso número de telefone está 587-9007. Ou pode chamar-nos arriba 566-8459. Sony Wave Enterprise Electronic and Repair. Tapa derecha, tour lo qual não cubotim de eletrônico. Todo tempo bom e tempo malo, base oração passou e tá no salvação. Temporada de fin de año está llegando y a que hacer bocas bonita, botingo va a visitar Hendrix. Hendrix tiene tour, lo cual está efefnan para bocas, de tour tamaño, de tour color. Bota hayana hemchi, bota hayana bleki. Así está Hendrix, tawara ribabo, para tour, lo cual está e pintura nandicas. Así bocas bonita para temporada de fin de año, con pintura nandi Hendrix. También te ofrece, entre otros, diferentes casebonan. Nantin también, tour lo cual cota es cas nan también importante. Tour es aquí nan botaya na Hendrix. Pese menos está invitado para visitar Hendrix, situado en LG Smith Boulevard, con su teléfono 280-1020. Buscando pieza namba para auto, a vuelta na Right Track Car Solution, bom está. E aqui namba tá aí pieza namba todo tipo de auto, maneira entre outro auto Accent, Elantra, Tucson, Sportage, Yaris e muito mais. Assim tá, passa visitar-nos e também nós tem entre outro window switch namba para porta de auto. Nós tem também novo que acaba de chegar e door handles Pabo Auto. Nós estamos arriba boa visita na Right Track Car Solution. Right Track Car Solution está arriba boa visita, situada na Cerro Blanco e não mes pegaco e paper clips retonda. Não olvidar. Lucas Windows and Doors está especializado em tratamento de ventana e porta de alumínio, hackwork e também porta de cura Pabocas. Nós está situada na Mahuma 35, local 4. Chama-nos na 585-5510 ou 593-0631 e nós lo passa visitado para nos promete Pabo. Ou passa livremente cerca-nos na A Lucas Windows and Doors. Éxito llega Super Do It Center Shaba. Sí, si você está buscando uma variedade grande de produtos de preço barata, você está aqui cerca de nossa Super Do It Center Shaba. Também nós está amplo nos departamentos de supermarket como buffet, pastry e salad bar. Aham, e nós temos página trendy também for de Colômbia de marca na maneira Bronzini, Architect e People. E para a bebida mais fácil, nós está abrindo com 9 por de noite. Follow-nos arriba nos Facebook, Instagram e TikTok page. Do It Center. Boa família para sempre. Nós estamos entrando outra temporada de fim de ano. Nani Pan, situada na Morgenster, está arriba por visita. Com um telefone 583-9966. Você buscando bolo preto para temporada de fim de ano, bolo de manteca, bolo de cachepete, bolo de prime e bolo de fruta. Tour, lo qual encerá bolo
Dana Nani Pan po Mr. Ta. Também não especializar de um pão ng fresco. Den arroz, pan brain e pão de leite e pão de machine. Não olvidar, Nani Pan, situada na Morgenster, Tawara Riba po Bichita. Llama-nos arriba 583-9966. Nani Pan, e pan sabroso de Aruba. Estarei di Turena e la bimpa tre se paz. Esa aquí de temporada y paz. Los glorifique. Nós teremos outra temporada de fim de ano. Sleep Comfort Mattress and Foam Factory está fora Bocorchón Pabo. Bocorchón tem estilo de fura novo? Llama-nos arriba 582-2709. Sleep Comfort Mattress and Foam Factory está busca Bocorchón Mainta e está entregado o colchão à tarde para dormir dushi. Dormir bom, dormir em Bocorchona de Sleep Comfort Mattress and Foam Factory. Também nós tem tela para pura set de sala, set de comedor e boto. Sleep Comfort está situado na Cerro Blanco. Llama-nos e nós te donamos esse serviço profissional. Pucci, Pancune! De temporada e fim de ano, no vizinho vem de show. Não te importa, da botar, aceita pra conectar. Ring de alegria, ring de vem de show. Com Dunkin aceita, haciendo conexión. Live tanto música, YouTube prima repeat. Every band de Pasco. Ring de aceita, não está cantando, basta mundo. Conectado, e magia de Pasco. De duche música não, seguro que sim. Essa aqui tá sensacionales. Não tenho llamas. Assim que nós vai pôr música não para Bolsonaro, mirando que estem da Opi Lala, não? Lucieta. Música mais música de Páscoa. Allá Cataclá, não sabe pra comer. El grupo te toque, allá Cataclá. Está Herloqueta. Tu camina por la frente, sensacionales. No tengo llamas, sensacionales. Desde alegría, paz, sensacionales. Ven, come allá, Catu, sensacionales. Allá cada dushi, no todo saboreé. Chiquito y grande, todo pitipe. Está sabroso, está.
1, 2, 3, 4. Jugo de limón, limón, jugo de para gozar. Es tiempo de fiesta de Navidad, todos se preparan para celebrar. Anda la parranda, poco a poco sube la transpiración. Calor, qué calor. Dame un jugo de limón, ay, qué calor. Cuando ya le pide un jugo de limón, él siente latir por su corazón, quiere refrescarla, No sé por qué. quiere que le baile con emoción. Al ritmo del tambor, bom, bom, ritmo del tambor. Al ritmo del tambor, bom, bom, ritmo del tambor. Todo parrandero que se respeta, toma agua de coco y jugo de limón. Con tanta parranda, pues con tantas chicas se me alborota. Exprímele pa' que le salga, exprímele pa' que le salga, exprímele pa' que le salga, pa' que le salga, pa' que le salga. ¡Limón! Exprímele pa' que le salga, exprímele pa' que le salga, exprímele pa' que le salga, pa' que le salga, pa' que le salga. ¡Exprímale! Exprímele, ¡Exprímale pa! exprímele pa', ¡Exprímale pa' qué! exprímele pa' que, ¡Exprímale pa' que le salga! ¡Exprímale pa' que le salga! exprímele pa' que le salga, exprímele pa' que le salga. Jugo de limón, limón, jugo de limón. Banda la parranda me vuelve loco, pues con este ritmo yo me sofoco. Quiero refrescarme, voy a desmayarme con tanta sed. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Dame un jugo de limón, ay, qué calor. Calor. Un jugo de piña para la niña, jugo de melón para el barandón, un jugo de uva, papaya, mango y melocotón. Y jugo de limón, limón, jugo de limón. Y jugo de limón, limón, jugo de limón. Cuando mi morena tiene calor, quiere que le den jugo de limón, pues tiene calor. Ella me asegura que en diciembre sube la temperatura. ¿Qué dice? Se sube la temperatura, se sube la temperatura, temperatura, temperatura. Se sube la temperatura, se sube la temperatura, se sube la temperatura, temperatura, temperatura. ¡Aruba! Temperatura, se sube la temperatura, se sube la temperatura, temperatura, temperatura. Cuando que en Aruba hace tanto calor, todos acostumbran a comprar limón para Navidad. No llega la cuna. Chocolate, fin de pan de jamón. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Dame un jugo de limón, ay, qué calor. Calor. Todos los turistas que vienen a Aruba, yo les recomiendo tomar limón para que refresquen, Navidad. para que resisten a tu calor. Y no está parando, no, no, no está parando. Y no está parando, no, no, no está parando.
Corazón del Maracaibero, pasión y amor verdadero que recorre el mundo entero. Un ritmo pascuero y pionero se hace sentir su sabor parrandero que da alegría a mi pueblo guerrero. ¡Eso! Y aquí estoy con los reyes de la tamborera. ¡Túyalo! Voces que salen del alma impregnadas de amor. Que viva el canto pueblero. Para todo el que ama el folclor y el son que activa las palmas. Que viva el canto pueblero. Sublime canto pueblero. Sublime canto pueblero. Alma y vida del gaitero. Alma y vida del gaitero. Corazón del Maracaibero, pasión Venga, Alexandra. y amor verdadero que recorre el mundo entero. Con un ritmo pascuero y pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Con un ritmo pascuero y pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Armando García, mi compadre. Canto que alegra veladas en sentido de pasión, pasión. Que viva el canto pueblero. Para gozar de la tradición, al fin de cuero y verada. Que viva el canto pueblero. Sublime canto pueblero. ¡Baila Venezuela! Alma y vida del gaitero. Alma y vida del gaitero. Corazón del Maracaibero, pasión y amor verdadero que recorre el mundo entero. Con un ritmo pascuero y pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Con un ritmo pascuero y pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Ari Enrique Ojeda y José Luis Vargas. ¡Sabroso! Voces de fiesta y parranda extasiadas de sabor. Que viva Sabor. el canto pueblero. Hay para vivir la gran emoción de una tertulia zuliana. Que viva el canto pueblero. Canta la fe. Claro, pollo. De canto Anda. pueblero. Pueblero. Alma y vida del gaitero. Corazón del Maracaibero, pasión y amor verdadero que recorre el mundo entero. Con un ritmo pascuero y pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Con un ritmo pascuero y pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero.
a 13 pavos, tu canto y alegría nos allegan a vos porta. Esa que te aguinaldo, unos a 13 pavos, tu canto y alegría nos allegan a vos porta. Háganos fiesta junto el pasto y en mi alegría, y la tristeza y también amargura. Háganos fiesta junto el pasto y en mi alegría, y la tristeza y también amargura. Bien saludado, deseamos un buen Pascua, natura aquí presente, un abrazo fuerte. Nos ha bien saludado, deseamos un buen Pascua, natura aquí presente, un abrazo fuerte. Háganos fiesta junto el Pascua y en mi alegría, la tristeza y también amargura. Háganos fiesta junto el Pascua y en mi alegría, la tristeza y también amargura. Esa que te aguinaldo, unos a 13 pavos, tu canto y alegría nos allegan a vos puerta. Esa que te aguinaldo, unos a 13 pavos, tu canto y alegría nos allegan a vos puerta. Háganos fiesta junto el Pascua y en mi alegría, la tristeza y también amargura. Háganos fiesta junto el Pascua y en mi alegría, la tristeza y también amargura. Nos ha bien saludado, deseamos un buen Pascua, natura aquí presente, un abrazo fuerte. Nos ha bien saludado, deseamos un buen Pascua, natura aquí presente, un abrazo fuerte. Hagamos fiesta junto el Pascua y en mi alegría, la tristeza y también amargura. Hagamos fiesta junto el Pascua y en mi alegría, la tristeza y también amargura. Temporada de fin de año está llegando y a vos que hacer bocas bonita, botingo va a visitar Hendrix. Hendrix tem tour, lo cual está efefnan pa bocas, de tour tamaño, de tour color. Bota haya na hemchi, bota haya na bleki. Así neta Hendrix, tawara ribabo, pa tour lo cual está e pintura nandicas. Así bocas bonita para temporada de fin de año, con pintura nandi Hendrix. También te ofrece, entre otros, diferentes casebonan. Nantin también, tour lo cual está escas también importa. Tours aquí en botella na Hendrix, pese menos está invitado para visitar Hendrix, situado en LG Smith Boulevard, con su teléfono 280-1020. Voy camino de Belén. Soy feliz en la Navidad. Alegría quiero ver en cada vida. Soy feliz en el año nuevo. Que el año nos haga paz y felicidad. Siempre soy feliz.
Suaya aquí, suaya allá del aire. Lore, lore, lore. Lora aquí, lora allá y baila. Vida da pasajero, disfrute. No la ganada trovavo, andavo occhi bravo. Vida un regalo, aprecié. Agua mi te invitavo, pa' nos parrandear un rato. Bingo grita, bingo goza, bingo baila, bingo canta. Gozadera, gozadera. Vida da un fiesta, come, bebe y parrandear. Gozadera, gozadera. Nos no había pa' quedar, nos da de madrugar. Man aquí, man allá del aire. Soy aquí, soy allá y baila. Vida da cortico proveche. La gana de cansado, no worry, que no avisavo. Vida sin sorpresa, no brinque. Pare trabajo un rato, fascina mi animavo. Nos da grita, nos da goza, nos da baila, nos da canta. Gozadera, gozadera. Vida da un fiesta, gozo un gol no preocupa. Gozadera, gozadera. Nos no había pa' quedar, el baigote no por más. Guay aquí, guay allá del aire. Yangue, yangue, yangue. Yanga aquí, yanga allá y baila. Ambiente di fin di año, Gozadera, mi tachel de ora mi cansa. gozadera, Junto con mi parranda, gozadera, la nos baila y canta. gozadera. La 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 la. La 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 la. Gozadera, gozadera. Vida da un fiesta, la ganos tu celebra. Gozadera, gozadera. Nos da bien pa' queda, junto nos da festeja. Shonan, de corazón, Danke, vamos a presencia, danos gas. Danke para celebrar junto con nos. Tengo un Pasco na gas, Yabo na gas que está mirándonos. Hopi Danke, pa amira el show de hoy noche. Nos te espera, que voy a disfrutar. Poner a social media, que va a que hoy noche. Un Pasco na gas. Bom Pasco! Feliz año, todos bom. Thank you. Gozadera, gozadera. Gozadera, gozadera. Vida da un fiesta, la ganos te celebra. Gozadera, gozadera. No sabía pa' queda, junto nos da festeja. Gozadera, Gozadera. Vida da un fiesta, la ganos te celebra. gozadera, gozadera. No sabía pa' queda, junto nos da festeja. La 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 y la la.
comer y celebrar, lo mester modificar, danos tiempo per curar, la situación no vuelve más, un cosmos así pur, sei lo da di más. Den veranda, nostra que baranda, den veranda, matamos baranda, den veranda. Lo nos tiempo adaptar, es normal no voy a aceptar. Así cuida curva, manera me acertar, paso seguro y un día no está realizar, pues situación y vida lo normalizar. Den veranda, nostra que baranda, den veranda, matamos baranda, den veranda. El Señor nos trata a Dios con meme y turbulencia. Él así cuídanos y te puso su bendición. Nos consigue deleitar y crece alegría. Vanos tú por disfrutar. Den veranda, nostra que baranda, den veranda, matamos baranda, den veranda. La de veranda botalla, tu cariño nos da brinde, en abocas nos da crecer, si de veranda lo celebre. La de veranda botalla, tu cariño nos da brinde, en abocas nos da crecer, si de veranda lo celebre. Ay mi baranda, 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 mitad verde. La de veranda botalla, tu cariño nos da brinde, en abocas nos da crecer, si de veranda lo celebre. Ay mi baranda, ay mi baranda, ay mi baranda. Mira estrella tan fría, claro camina, anunciando llegada de paz. Tu gente contento, ansioso esperando para programa tan estimado. Abri radio, escuchamos, da en mi programa show, da 13, bendición y música para o corazón. Abri radio, escuchamos, da en mi programa show, está llena de información y música para o corazón. Presenta para los amigos de Samper, Robbie Rosell. Este es mi programa, este es mi programa, este es nuestro programa. El pueblo su programa, este es mi programa, este es nuestro programa. Aruba su programa, este es mi programa, este es nuestro programa. Es fiesta, y fin de año. Calor de día aquí, basta lluvia, mi arco de auto no te traja. ¿Qué comija?
Nasi, awel, by ayanang na R of Rowlock Enterprises, situana Pira Plat, camino botahaya tour lo cual kota e pieza ng padrecha e erco di bo auto, manera radiator, control valve, compressor, blower, motor y mucho más. Así nata R of Rowlock Enterprises tem tour modelo di pieza ng pabo auto su erco. Nos tawar arriba bobishita. No olvida, llámanos arriba 585-3196 y nos está abrir de luna para viernes por de 8 horas de mañana até 5 horas de tarde. R of Rowlock Enterprises está donando el servicio VAP. Buscando pieza ng pabo auto, awelta na Right Track Car Solution bomeseta. E aqui nambo tahayat pieza ng patur tipo de auto, manera entre otro auto Accent, Elantra, Tucson, Sportage, Yaris y mucho más. Así nata pasa visitanos y también nos tiene entre otro window switch ng pabo porta de auto. Nos tiene también novo que acaba de llegar e door handles Pabo Auto. Nos tawar arriba bobishita na Right Track Car Solution. Right Track Car Solution tawar arriba bobishita situana Cerro Blanco e nang mes pegaco e paper clips retonda. No lo olvida. Nos tenemos otra temporada de fin de año. Sleep Comfort Mattress and Foam Factory está fuera Bocorchón Pabo. Bocorchón Team Estel de un fura novo. Llámanos arriba 582-2709. Sleep Comfort Mattress and Foam Factory está busca Bocorchón Mainta y está entregado el colchón a tarde para Drumi Dushi. Drumi Dushi, Drumi Bon, Drumi de Bocorchona de Sleep Comfort Mattress and Foam Factory. También nos tiene telanan papura, set y salanan, set y comedor y voto. Sleep Comfort está situada en Cerro Blanco. Llámanos y nos te donamos el servicio profesional. Servicio ng diabi, pabo cas, pabo auto, pabo negosyo, of cualquier establecimiento aquí en Aruba, llámanos Good Luck and Key Services, situada Shiribana 9A, e na mesa paradera, con su teléfono 585-6709 para servicio de tratamiento de boyabi. Good Luck and Key Services te donamos el servicio único y también nanta vintena bocas o na bon negócio para donamos el servicio. Good Luck and Key Services tawar arriba boyamada. Shrek Pet Service, situada na Balache 65, está oferecer todo tipo de comida para bestia, maneira roi, comida de cachorro, maíz, comida de pescar e muito mais. Também nos tapela tudo cachorro e nos tabanhanã, nos cinconeu, hamster, porco, cabrito e todo tipo de parja. Llega, nos guardamos na Shrek Pet Service. Sony Wave Enterprises, para tu lo cual que tabo aparato na electrónico, manera bo wash machine, bo amplifier, bo sfishidel, bo stove, nossa derecha nan pabo e também não olvida nossa derecha esakinan de tempo record. Sony Wave Enterprises Electronic Repair, está situada na mesma LG Smith Boulevard de Unit 2. E assim aqui nos número de telefone tá 587-9007.
o puede llamarnos arriba 566-8459. Sony Vape Enterprise Electronic and Repair, tapa derecha tour lo cual nan cubotín de electrónico. Todo tempo bom e tempo malo, base oração passou, etano salvação. Nos está rentando otra temporada de fin de año. Nani Pan situada en Morgenster, Tawara Riba Bobishita, con un teléfono 583-9966. Bota buscando bobolo preto para temporada de fin de año, bobolo de manteca, bolo de cachipete, bolo de prime y bolo de fruta. Tour lo cual encerá bolo da Nani Pan Bomisterta. También antes especializada de pan fresco, de arroz, pan brine y pan de leche y pan de machine. No olvida, Nani Pan, situada en Morgenster, Tawara Riba Bobishita. Llámanos arriba 583-9966. Nani Pan, el pan sabroso de Aruba. Estaré en tu reina en la pimpa 13 paz. Es aquí de temporada y paz. No glorifique. Hey, My Truck Rental Service. Pa huurbetrok, pa mudança com oficina driver. Mudança comercial, residencial ou interno. Mudança interno da por exemplo. Uma oficina com tamanho de piso bom a piso arriba. Serviço e transporte. Por exemplo, stool, mesa para fiesta a hora durante a temporada de Páscoa. Si vos estás construyendo algo y necesitas material de construcción, si vos compras muebles nuevos, necesitas aquí, no se tiene temporada con tour y de casa. Por combinar, busca bobaque de sushi para tirar por muebles a pie a fogo. Y la My Truck Rental Service busca por muebles novo y viaja. My Septic Service, no la que viro emergencia. Servicio séptico comercial o residencial. Por poner extra atención durante el día de lluvia con movilidad causa que posa cayena. Extra ligero. My Container Dumpster Services. Pabobaque de sushi 4, 6, 2 e 20 yard. Pa sushi rondo no caso, sushi verde ou sushi de construção. Por enfatizar, a temporada de fim de ano está de volta. E da hora para começar a circular e rondo casa limpo, preparando para a próxima temporada. Llama-nos 699-3002-736-1600 e corda like nos Facebook page. Pensando na onda vou pôr um bonita outfit? Aham, na boutique Keila vou vestir bem. E não vou estar em turno qual vou vestir. Na campanha para idade e sai small de 24. Para toda ocasião, esportivo, gasta, casual, para todo gosto e style. T-shirts largo, cortico, blusa, saia, short, jumper, calção, elástico ou cubano. Para nos grávida. Gift certificate para busca por acessório, off-task, chal e roupa e mais. Boutique Keila está situada na paradeira 84. Llama na 562-164, 593-189. Nanta Rabricha Luma, Pacha Viata. Dia de Maíta, tempo 6 solitário. E já sabe, Nuevo, tempo 6 solitário. Parque lot amplo. Passa de viaja, boutique Keila, tá guardado. Tire na novo a llega na Mindo Tire Repair Shop. También tire na segunda mando.
Taira ng pabobromer, taira ng di tour tamanho botahaya ng Mindo Tire Repair Shop. Também nos tem bateria ng pabo-auto. Assim ta, llega se canos na Mindo Tire Repair Shop, situada na Macuarima 61A, com seu telefone 585-1568. Mindo Tire Repair Shop, donavo e serviço de drechamento de taira, pone botaira segunda mando ou botaira novo balde bo auto, tá na primeiro lugar. Mindo Tire Repair Shop, Tawara Riba Bobishita. Buchi, Bangune! Buchi, Bangune! O Aruba tá no sushi isleta, mas sigue cuidando nos cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do chitera, man uning e van ayudar. Sigue que tradición, per siguiente generación. Turma na Laira, sem estar sempre criando. Deporte y enseñanza, sem estar aportando. Cultura de futuro, sem estar conservando. Isla con tecnología, sempre innovando. Está mi Dios, estaba Dios, nos turban a la vez, a la vez. Turdia mi talanta, agradecinos Creador, pa mi sabiduría y también. De temporada e fim de ano, no vizinho mente show, não te importa, da botar, aceita pra conectar. Ring de alegria, ring de bendição, daqui na aceita, crescendo conexão. Tá enfrentando música, YouTube prima repeat, é mi bem de Pasco. Ring de aceita, não está cantando, basta mundo. 5 de novembro. Celebrar el Dia Nang de fiesta com chiquitins. 5 de novembro. Celebrar el Dia Nang de fiesta com chiquitins. Casimax está introduzindo o Grab and Go na nossa sucursal na Mayvel. Di retorno di Tarabana Binariba, logo mira e bordo de Casimax. E não, hasibo na casa e drenta tepa dentro. Escorrendo é servido grande que tem de lecionar, comoda, nachttafel e caixa. Também nos oferece o serviço de hasi entrega e arma na casa ou negócio. Casimax é mobiliaria criollo de pueblo para pueblo. Oyente Nandi Mass FM 5.1 recibe un cordial saludo de vuestro amigo y servidor Robbie Rosell. Hasta el momento llega para la fiesta de fin de año con Robbie Rosell, comienza a través de Mass FM 5.1, comenzando por Dija Luna Pajaverna, por 5 horas de setor de Mainta, y Turgia Sabra por 5 horas de setor de anoche. La nos va a comenzar con el programa de fiesta de fin de año, agradecer cada uno de nos castan comercial que es aquí posible. Nos quiere comenzar a agradecer Seitar Aruba NV, Duet Center, Good Luck and Key, Vrolijk Enterpriser, Ride Track Car Solution, Shrek Pet Service, Mindo Tire Repair Shop, Setco Santa Cruz, My Containers, Sleep Comfort, Mattress and Foam Factory, Alucas Windows and Door, Hadrey de Fausten, Rosa Cap Salon, Lucky Bonsai situa ayanang na Matividiri, Odiber Golden Palace, The Art of Engravings, Compra Kusukeshi Frico,
R&J Car Wash, Cas di Max, Danki na cada de vocês kuta se essa aqui possível através de Mas FM 5.1 Tacla para apresentar o programa E Fiesta de Fim de Ano, celebrando-nos de 31 anos de programa. E Fiesta de Fim de Ano, nós agradecemos cada de vocês que está fazendo aqui possível. Danke Aruba. E a continuação é Fiesta de Fim de Ano com Robbie Rosell. Llega Batico, llega Batico, llega. Me desce amor, papá zumbas. Pucci, banco né? O Aruba tá no sushi isleta, conseguir cuidar nos cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do Chitera, man unem e van ayudar. Sigue que tradição, persiguiente generação. Turma na laira, sem estar sempre criando. Deporte e enseñanza, sem estar aportando. Cultura de futuro, sem estar conservando. Isla con tecnología, sempre innovando. ¡Felices fiestas!